وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد سرسو باري بيش صالح رسي الله سبحانه وتعالى لستر روا لستر زويسي قطر الله جل وعلا لا مولي الله سبحانه وتعالى Тера чоловек кај срце оджунгали пе пралана поготово посебно молите тера чоловек кај колку рамаро оджунгали пе. Касо Allah subhanahu wa ta'ala упутил чруле джангло долле хидаети упута. Лена штил конити инжеруле но хасари пе но биджангли пе. Джидо касо Allah тебарека ва ta'ala мучол ано хасари пе тано биджангли пе. Лена шти нико кај те упутиле да те долле хидаети. А мене ленца пачачи бенца сведочи кај најле нико право те барардол само Allah джеле ва ала. Исто агија и ленца пачачи бенца сведочи кај Мухамед салаллаху алейхи ва селлем силеско робите силеско пегамбери нека Аллах салават и салами пелесте салаллаху алейхи ва селлем. Пелести частно ценjeno поштована фамилија Пелеса сабра леса мал, мајла чема нуш палалесте. Ви пеленде нека Аллах салават и салами. Хепи срсаво муслиманот е муслиманка кај мучимпете пирен кова дром кај пидало пегамбери салаллаху алейхи селем. Ви пеленде нека Аллах салават и салами. Аллах есу Аллахума амин ја раббел алемин. Пралале на дживе сам од дешохтото Шабан милата ишташулте сарана таефтато беш хиджетеско Амаро исламско календари со посоилија одговорил кале Грегоријанско календари се песаво амен сјамен ориентација човеката ки дуња луко о шовто фебруар 2000 шовто беш пралален и тема кале одбачи си сарта шуджара Омасик мајо лачо, омасик е Рамазаносо. Сарвалани ја сартрубуло муслимано, муслиманка, кај те чердон гати те спреминем пе, англал па ја вол кава чон, англал па и дол кава чон теле се дживеса. Субханаллах. О Рамазаноси посебно чон. О Аллах субханаху ва таала од двојсада о Рамазану владале, катеравер чона. Дјале мајбаро вредност, дјале дереджа мајбари, се калавер, чонавер. Субханаллах. Ано Рамазано си баро хајри, баро вредност. Околе се кај манџол хајри, кога кај веруил тај пачал. Кај клолангло Аллахи субханаху ва таала те кај судил па пирела че бученџе, те пире джунгале бученџе. И сарсаво амендар битрубула со кај те упознајаме те џанау вредност за кале чонесо. Со се Аллах те бареке ва таала дија вредност кале чоне агја буд. Седика кај пашиле дживе са лесе. Пендамо де шохтото Шабан, мотола менџо датум, кај со о Рамазану си по праго те дол, те дене дживе са лесе. Таволо чон мајо лачо. О чон са очердало Аллах те бареке ва таала катар пиро милост, пиро рахмети, агја барот, агја лачо со се, а намаро корист, се најканчи ништо на корист Аллах еса джеле ва ала. А менџе лачи песи о Рамазано. Субханаллах. И хема лаче мотола менџе, те вачарола менџе, Allah te bareke ve taala no Kur'ano kana penol motolo vrednost
e Ramazanoso mutalla menju Allah tebareke ve teala penol şehru Ramazan ellezî unzile fîhi'l Kur'an hude linnâsi vel beyinâti minel huda vel furkan. Co šajte značil pa maj romanići o čone Ramazanoso si čon objavaj Kur'anosi. Allah bi rosadali ja o čone Ramazanoso čerdali so anlestete mu čol o Kur'anu, anlestete mu čol o juputa, o spas, anlestete mu čol piro govor, piro vačaripe. Subhanallah. I golese kavasi kaj čerolo Ramazano posebno. Allah mangla spase manushenjan kavachon. A karole manushenano spas bi čerole pengamere sallallahu aleyhi ve sellem penola kartulen ano pačaipe. A kartulen vičin tu olen ano čisto pači pačaipe o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Kana dikana kavachon o čon Ramazanoso. Saso pendam znači so otprilike anočone Ramazanoso počni se da i objava kasije Kur'anosi. O Kur'anosi so ano nastavljamo uputa manušenđe. Svetlost, inđerole manušen katero svetlost, nimu čelena ni tornina, nimu čelena no biđan lipe. Allah te barek od ena manglanka vačonte spasile narode, manušen sa. Subhanallah, lijaka vačon ser spas, ser šanca, hem mai bari, hem mai lači šanca si uvek. Ama ka vačon si posebno šanca, kole se kaj manđol spas, kole se kaj manđol hajri, kole se kaj manđol te pašol ko Allah dželle ve ala, kole se kaj manđol to prostim pele se džunaora, i šanca si hem mai lači, hem mai bari ono čone Ramazanoso. I venol, o Kur'anu si so uputa, manušenđe, spase manušenđe, samo ulavol so o hem čačipe, hem o kohajpe. Ulavol o hem čačipe katero kohajpe. Subhanallah. Ulavol. Avalani so, ja trubusar te pena Ramazanose kaj te spremol pe o manuš. Da čerdol gati o manuš, naštilo manuš ne spremol ta šuđarola kavačom. Prenosil pe kaj so, ashabora radijallahu ta'ala anhu, šov čon anglalo Ramazana spremo sajle. Ramazanose taven spremno. Da li amen spremo amen? Da li samo amen katar kolaka i počni sedam te spremo amen? Nijačilo amen vi cara džive sa. A zduj kurčena je tačno. Maj cara se duj kurče sjemen džiku Ramazanu. Subhanallah. I hemela često trubulo manuš. Kaj so atribulo manuš te spremol pe o insano, muslimano, kaj muslimanka, si, kaj te spremol pe so te popravim piro odnos, Allah se subhanahu wa ta'ala. Te la čarem piro odnos, ser umisadam buto kontrakte Allah se dželle wa ala sa opanlam. Samo diamo obećanje Allah se dželle wa ala ka nas urisadameno Allah te barek wa ta'ala, pušla sa potomstvo ademeso, eleste bi rabbikum, a zar najse me tumaro gospodari? Henda bela šehidna. Odgovori sadeo potomstvo ademeso sa, henda tu se namaro gospodari, amen sam svedo korakale se. I kada si je upitao, amen pendam ka Allah si amaro gospodari, gospodare se morate pokorilpe. Gospodare se morate neštrilpe, gospodare se mora, Allah se morate ave kanlo, poslušno, te odazovi netu kole se lea naredbe. Te pene lebejke ja Allah, a kad te sem ja Allah ko srce o i naredba. Ja te pene semijana o atana, a šunaja hem pokorinaven. Allah te barek o ta'ala naredila menđe so, kaj o masike Ramazanoso, te nakale leseno pokornost. Allah se dželle wa ala, da bi te uspite i sa. I hemmajla česar pendem, kaj soha trubo robi, o muslimano, taj muslimanka, kaj te spremompe, si kaj te spremompe, kaj te irimpe, Allah se subhanahu wa ta'ala taubaha. Se sar samo amen da sam grešnikora. Niko najsam čisto, niko najsam slobodno katare džunahora. Sasi amen džunahora, neko sile više, neko manje. Neko sile maj bud, neko maj cara.
Неко силе мај цикне, неко мај баре, неко мај паре, неко мај лоче, углавно сасам джуначара, сасијамен джунахора. И потребно си со теријамен Аллахе се субханаху ва таала тауба. Джанем пралалем. Ако Аллах Джеле ва Ала омогучил еманушесе сараменџа канака ја омогучи сада, кај та пашија буд паше ко Рамазано. Джанем кај каваси знако катаре знакура о љубав ја окамлипе Аллахе со према тументе, хмаменде. Окамлипа Аллахе со Джеле ва Ала, ја оманглипа сарте пена Аллахе со субханаху ва таала према лороби. E ca se Allah te bare che o tala dia șanța. Te așujarolo o masike Ramazanoso, o čone Ramazanoso. Te dolano masike Ramazanoso. Nek janol kaj Allah te bare che o tala kale manushe kamal, te manjele se la cipe. Sile kam lipe, manglipe lea. Te manjele se la cipe. Subhanallah. Pralalene, amen. Sama prošlo Ramazanu dijamen Allah te barek u ta'ala šanca te ašuđara hajte na kaljano pokornost Allahe se subhanahu wa ta'ala. Ama amenca sesa vija ver muslimaja. Ankava gava maroka teke viša. I von moli sa desar amenke moli sa damo kova Ramazano pendamo Allah omogućina među te ašuđara ver Ramazano kare se kanaka javolu. Piwon muli sade, ama Allah te barek ve taala niu da su isela pilinci dova. Von naya mensa. Allah te barek ve taala liyalen. Ničer da kabul ilenci dova. Via menđe isto najgarancija. Vi kaj pena pašilo Ramazano bud, paše. Najgarancija kuka šuđalo Ramazano amendar. Najamen garancija. Najamen garantujme. Da samo amen sa, kalaka i kašuđara o Ramazanu. Mole Allah subhanahu wa ta'ala kada piro rahmet i piro milost te omogućila među ta šuđara o čone rahmetesu, o čone Ramazanoso. Subhanallah. Vija žive molin manuš. Taj roden, katero Allah te barek od te drlen životu kale Ramazanose. Sa stipe, kuveti. Ama niđan lupe kasi dovo Allah subhanahu wa ta'ala kao prihvatinja kasi kao odbini. Subhanallah. Se se srca i vučisila piro rok. Kava život je sijak ja. Rokoha. A men sam kolaka i sijamen rok. Jamen Allah te barek u telek rok. I niđe nas sode bisodi sijamen, bisode ačilamen. Mali Allah subhanahu wa ta'ala Allah za ođel te čilamen katar kola che šuđerao Ramazanu na pokornost lese. Ali mate bistra okolenđe kad se Allah te barek ve tela palem penavo mogući taj dolen šanca nek džanen da Allah te barek ve tela manđulen džela čipe taj on si kam leko Allah iću subhanahu wa ta'ala. So se djalen Allah te barek ve tela šanca. Katar piro milost, piro rahmeti. Djalen Allah te barek ve tela šanca te rimpe ko Allah subhanahu wa ta'ala. Te tompeja, te čistompe katare džunaura, te katare greora. Subhanallah. Ehem, gole se morate džena, hem maj bari buči. Savaha trubute spremoame, Ramazanose si, so te ašuđara Allahe, te ašuđara o Ramazano, ano povratak Allahe se subhanahu wa ta'ala iskreno te ubaha. So se pralalen o Ramazano si prilika e džudenđe. Šanca e džudenđe. O Ramazano si prilika samenđe. Kolako kač šuđarane. Si. Subhanallah, so de gajle, so de brige, so de paripe, so de problemija, telaše, sipe amende. Tešu jek čon. Naj niko slobodno katare oparipe. Naj niko slobodno katare gajle, katare telaše. Sasijame neko kaj gajla, kaj telaša, kaj problemi. Ama zasigurno morate ova pravedno, iskreno te pena. So
Сасо сијамен катеро парипе само амен себепи коркоме. Сијамаре джунахора, амаре грехора себепи, кај саман кафар парипе паро живото. Чардам джунахора те грехора, да вон си себепи узрок, кај амен сам тој осетио парипе анкава живото. Субханаллах. Ама еки шанца ми прилика ковако манџо, кај ти стоварил пестар, те дуравол пестар, те лочарол пе, катере проблемете, катере телаше, еки шанца ми прилика силе со Рамазан. Па бујрум, нек черол бучи кај те лочарол пе. Субханаллах. Нек черол. О Рамазано си прилика, те ковлони и леп халале. О Рамазано си прилика, те му чол и јака свин. А јасвин си милост. Рахмет и Аллахе субханаху ва таала, саваха толу Аллахи џеле ва ала прироборен. Толен катеро парипе, толен катере джунахора. Јасвин си рахмет и Аллахе џеле ва ала. Милост Аллахе субханаху ва таала. И го лесе пенава Рамазано си прилика, те му чол јасвин, те му чол и јак асвин. Субханаллах. Рамазано си прилика те спасило мануш. Пе те спасил. Субханаллах. Рамазано си прилика те чердило мануш катер е искрено, покорно робора Аллахе се. Рамазано си прилика те толпири душа мануш. Кај те ковлол, те апарен пена те ковлоне и ле манушенче. Рамазано си прилика тебе понизно, покорно роби Аллахе субханаху ва таала. Рамазано си прилика те убачи истиквареси, те примол печиви теоба те чиро истиквар. Субханаллах. Нема везе се во джунахи чардан. Или ту искрено ко Аллахи субханаху ва таала. Аллах те барек ва таала ка опростил сај джунахора. Око ленџе кај римпе, искрено ко Аллахи субханаху ва таала. Саđi dok moli Allahe subhanahu wa ta'ala za oprost. Džam prala musliman kaj si varo hajrehum na če pretuče. So se avilo, a ne predaje, da Iblis, Allah i te račala men lesner penol, ja Rabbi, paša čo bari pe, nikamu kavlen rahati penola te na kohavavlen, te na hovavavlen, te na čivavlen, te na čarven, te čeren džunaj, greo. Sаđi dok god si je špirtora ja duša ne lende. Allah te barek ve teala penol, odgovorilo Iblise se. On paša mo bari pe. O Iblis paša mo bari pe. Penol. Nika čadija pendate na oprostivlenđe. Sađi dok molim me za oprost. Subhanallah, dik sa ovo divno gospodari. Nika čadija penol, te oprostivlenđe, sađi dok von man molim za oprost. I gole se kurma nikad ma čado, ma čovate na molini Allahe za oprost. Мајала чо инсано. Мухамед салаллаху алейхи ва селем дуи ривајати. Јек пенол ефтавар деш дромано џиве, а веро дуито прво шол дромано џиве прво естагфируллаха ва етубу илейхи ја Раб. Опрости манџе ја Раб. Школа, амен си када амен. Со ти чера. Субханаллах. Пралален од дуито бучи со атрибути спремо амен, пали тауба, сикајте спремо амен доваха, искрено доваха. Те моли Аллахе искрено, те чера дова искрено авџиве. Те чера. Ка Аллах субхану таала дола мен шанца ем веко, ем искреност, те чера Рамазан те накалено покорност олесе. Од трите обучи си те осетинио мануш со о муслимани радост. Таве радостно со муслимано, мо'мино, вернико, ела че бученџи во осетил радост. Ке Аллах те барек ва таала дијале шанца, пашоле со лачипе, сарамен кај осети савере. Ке на пашола менџе кај лачипе дуњајако, џана кај си аха. Ко праго тела кај лачипе кај дуњајако, сам радосно, сам зуиме, радујамен ко лачимасе. Омогучи садамен џо Аллах екле. А исто ја муслимано мора те осетил радост, таве радосно, а живе кај со Аллах те барек ва таала сти пашардату џи ко Рамазан ке иншаллах катулту шанца, катар пиро милост ту тайман тај саврен, кај те дан кавала чупе. Тава радосно крела чимасе. Оштарте обучи си со кај омануш трибул те захвалил Аллах субхану ва таала. И Аллах те барек ва таала дијале шанца, те џачири Рамазани. Те пашоле Рамазане се.
Со се, ако сам катаркала буча, хем нареслама те дано Рамазани. Валлахи, ако спремо сајла магја, каула меѓу испуниме, о Рамазани сарте пости сарано покорно са Аллах субхану таала. Та веќе захвално Аллах субханаху ва таала. Опан што бучи пралален си, а живе морате планири. А живе морате планири, та воламе нек плано саркана кавао чоне Рамазаносо. А живе Рамазаносо те планири. Со качерано Рамазано. Субханаллах, катеро ибадетора, мислилпе. Катеро лаче буча. Со качерай гавесе, лачипе, манушенче, сарте пашарай манушен. Со качера лачипе, каде джамияче. Со качера лачипе, аменче тай. А веренче те пашара каникасе лачипе. Тава катаркулакай, манга лачипе веренче. Субханаллах, та воламен плано. Ошовто си та воло мануш едукација, сикајбе, со та воло мануш сикајбе, кана си о пропист е постесо. Теџане нешто катеро пост, со теџана катеро пост, со румила маро пост. Теџана катера о пост, со се си о пост, со се уопште постои каво пост. Со манга тересалеа, ка се пости каво пост. Теџана о пропист ја е постес. Си бутева чарло пеама о факти ни лол, ни тоа бут време. Хем мо ефтато, си хем палунитачка, та те спремуваме духовно, Рамазаносе, а живе, те почнете спремуваме, а живе си у старт, кога они почне се дадат, а живе, дуј курче, од прилике. Си, духовно со, те четините Рамазани, хем те шунел буд предавања, сараđuje си, машалла, преку YouTube тај кавер странице си ташунета и ташуне като Рамазани. И та веш премно кана каволо масике Рамазаносо, та веш премно таве. И моли Аллах субханаху ва таала, Аллах за ваџил те чуламе ката кулаки ка спремуваме, и моли Аллах субханаху ва таала, та вол кава савет ја менџано корист, а живеем тахара кана кадоло Рамазано. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وچردم كواس وچردم ولي والله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى te oprostumanđe hem tomenđe. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين